Yo, ebusia for ya mama kwa babiom edeba edum TV so ani empaso mpomo dwumadie so na yasan ehia mu mi a bi di dwumadie ho chia me din ani obapa afrie diasa ani uhia me afremeta frisky baby na medal so ai enne hia mu hade da ya apno so no he mu behwe frefrobia monye nkonya nene ebeye butu ane enne de da ya apno so ane se edian kra ene aware na edian ni odo edian pa ene edie edian ni edie ma boss bi ane nti ewia na afi emma ene mmema hwan pa ena sabesabe ni tirimu adin wa aware ma na mpratwe mo ana hwan oba ne be ma no hwan ena etimi eye na nyonko bone pa ye twa ya ho aba Edum TV ya yedi yo abusia for ya da samanya bre atwen na ye twa ho aba ani woma dwumade woma so ya sene eye Renegade Enterprise and Renegade Enterprise muamu ni program no ni edi mutintimai oba de obese usiesie wo ho a etiesie wa hemfie na wuramu ahemfie wanya troka kona ko hu Renegade Enterprise woton niema amade siesie omo niema emema nso gina so che na niema wo oba na kasa na wurawa stebia wo bebi sebia ode be ma ho Renegade Enterprise ewo Ashaliboche School Junction and Ashaliboche School Junction. Me pacho o hwehwe Renegade Enterprise o ko Instagram Renegade Enterprise Facebook Renegade Enterprise. Me pacho the number 0203 162 954 0203 162 954 and a free closet and a mommy enu fefefe ede ehye ya me wan fefefa my come here or bad is woman wukuno and one year babeke it we here a free closet on Instagram on my number 050-333-5651 050-333-5651 yada sebium abusiafo sabre yesim kunye eye menua ba fefefe ni menua ba ma fefefe bi na ehyiam wa ha enti no ombebo mudin na yato aso menua ba ma na wudin to say na me da se pa nya ko pon shame di mo la kuli but the do na frame 16 against na me amade so say God is my witness ko nya me ne me po fa ampa yo yada se menua ba won so obebo wudin for sure your frame na na menya me wa edin na de yo do na frame na yo yada wase se mwaba edum TV so na mo ne ye esinkunya etiefo me pacho ye asema ye ba be kan se edien ene aware empo edien ne odo ani na edien ene edie na ma ne mema ho pa ena ne trim edin eti no ye bedi kan ewo me nua be ma so ani onua mesra wa aware kra ye kasa aware what else you say me da asema edum TV for say mama akonya kese because you bia na be masa nipa akonya kese na me chia mahwefo ne mutiefo nyina se mama me sa kwan se me betana no ne mo eni disa komo yi enye obi a me nim nyansa che obi na so akoye se akonya bi na mo de aide mo de amame na asema ogusam na ede pa wonse nyankopon nim die mu no aware no ebofri baby ansa na eba na aware no ntimi fa pen country bi se maware sa akwa enye ya no na ede ede ware ansa na bo nso nipa mienu ware no na ejina bibi so ono obi beji ebe ware a onya odopa akomapa wadwene aye wakoma mu no uso ne omuade nyina na ade to nipa ansa na watimi ne nipa na sinkonya se obe ware no na untimi mfa open ware obi unless u study nipa no che ansa na ware no na tete no de na ye ya de bi se ye fe ne bragro oyo ba ye siu bragro se wabu nsansa ti wo ye de wo kwa ware a wo de mbre if se be ma okuhia no unhu ne da enti onfa na chinkofa be ma foforo na ye de ye se ye mi ate abro so ti e very 21st century nipa e ho wiase enti ye ya wa ye na kofa confusion bebre ba ye de
aba ama so fofo bi si yen so nhwa ansa pa so anhwa wontimi ko to chewing-gum abra wontia no na wontafe but odo aware entiase se oni nipa mienu be kam adwena bom se ye ba be ware ye be boy ho bra ye will last and ye will laugh na se ye ka aware mu asema aware ye emra se mi hia maame se mi nua ba otimi nchen won se na ho fe pa mi hia se na na ho fete e na me ye ma adwe se me ware no se bi o me ware ni wie no e na accident by nyame mfa sam e na ne nan twa be me bia oni suban papa wan fa ware ne by or the last ne by or the akonobo ne by obija na ware den akọ na de odo by or tima no obeta na wam na mu se ne nan wo ho se ne nan ni ho one ne bebo bra akosi ne udem because ye can sanse no wa sorry them e de sway se owo mu enkomo me ne beta akosi wo but because of say enna man afọ ayaba ye ntia ware azinti no ya fa ne se ni nyina gina edi but ubusam sa question ha na se kire pa me wam de be ba say aware ye odo entiase ene akoma pa benyama obi a one ne beta ase yo mishya bema aka ninyina ane wachre odo ene aware nemu me pesa me bisa se aware mu no ankasa no empempi no ase odo no ankasa no obi nso timi ware awodo nipa no na so bedru baabi no na odo no ateko ase me de foforo me de aware odo no ba be sha ware enim atmase because waka aware ni mu nsam nyina yate ase nemo odo na kasa no obitimi ware obi na odo no but e bedru baabi no mu odo ni ho eno na ya den na e basa me da se pa nyakopon shawo mo se se baabi a odo wo no odo firi wa de na beba wo e otan na beba wo nipa na woni ne tena wonye ne boni na ka wo akomem de wuyi se woni ne betena bobra e na wuyi wa akomem se woni ne betena bobra na me nua ba ma me ka bibi nchiro emema abaye kwase ebufo ena ma no su bia ba abaye kwase ebufo wuyi wa akomem se woni ne bebobra na wogya open my day ama no wa fa o se bi wuyi chimifo ena obu kwase a na also try say obe kwa kujina story da maso say forever and ever no na nipa na yo sa obe bo homo de say obe save aware no na nka akosie na nipa na ko so di wani e wa aware nim enti no wo hu bibisa ye ntena aware hu aware betwi nipa bibra akose yim enti hu ni sana na nipa na nka opre ne pa na de ntina mpa me no mienu ye da so no se me ni fia otin ko fo ba bo fre de enti otin ko fo bi fo be da mpa me no mienu da so se me po 100% a e beti aba 50% na sa ya de fofo ene meti okun ne oba ofro o cha meti okun ni we a na edo no so ye den enti aso wo kire mu a na wo kire mu a na to se wo do na nkasa no edwaman obi boy edwaman wo ni peti ana ni kunu eti ana ni yire ti a etimi ma odo no nso edwaman kwanko okay be ma nkasa de empe odo okay tete mame be ma bie no wo wi ase ope odo be ma bie nya respect okay mame respect na me ma odo me nam fofo abafi ena me pese wo serve wo a o yiri de nanim ti o buade o no stay ni nipa kasew na me be ma no mitiri ma ye mente okay every se makoware oba nipa se me ma me yare a oba no na kire me se me nkoto adwuma me ma me oye oba papa obuade enti respect oba no de ma me no ne ma o request for every me obi ano e wo se me ye den me de ma oba enti be ma bi o wo wiase bi ehia love o ya respect enti me ntwawan wo hu se obi nso bu ne yere bu no anya ne bone nso so no niema wo ya ne yere no me nua ba be ka bibia ma bi ko asa de wo kan no person kanta no to be person ko omre mu na because be ye me de ai mo no so ntira wo se nya wo don ko ana se nya respect ne ko na me ma ko ko to mama dey ntina e be ba se be man do obi no kwa akware no ma ntina me ka se me ni chechim se obusa me aware ena me chechim se obi a wo ku ho ama no na o ku ne ho ama obi ti de me ka che no ene me ka che se emema ni bi wo adwenbone wo mutirim ema no so bi wo adwenbone ye de wo mutirim enti obi wo ne purpose o de kwa kware enyina se oye odo no de ye de what is your sister ni wo ska what is your brand ni wo ska ena o kware no onye na adwen se eye odo kan no de ye de wo de ko se ni person no de entokwa be ye de e be si wo awade hemo o da bi I had them come on I had that you for I am on doka makanwa na oka say eni kwan say like
Bema de e was say bema ubu bema. No, so come on. They not like relationship na nkasa akoso. Enye this relationship yes automatically no don e was say ba the first say me do no entrese me bu the first me don kwa dia me bu enye na wo say obi do obi nso mu no e kwan be obi wa ni sika obi wa wodo pa na mo enti na odi be kasa na o me do wa e kwan die ni wa odo obi a e no trese the first I would done on it, dear. There is no way say a bit me about say, oh, my cousin, she mean you about on Tias, and function it to say, our dear, what the young individual, your dear Busia. Because Obani Besre Ufre Papa, the end was sorry them near a camouflage and carry, but Papa now jail or Wopano. On a child there or pie the man on a chessama warrior. It's me waru ya me more rice or bami fee. O papa saw rice or bami fee. Any day or dema or mono and a chess old dog. It's in a dozen no can. Okay, me chow yet was here. The main question I mean say, say obi dobi. Obema be done here. But ni obani muade, but obema ni dana so obani bunikunu. And so bema no. And I mean, say, if you fear will be island, if you will my eben costi will be abidi, Bako eben costi will be fear a bon. What I say, Bako 41 contokwa, will be a can one and to quiet day, ever. It will feel baby but not into Quana day, ever. It's no so person will be Bob Bra will be a seer. The Oba will be a problem person away then, Oba. So why you are coming so on a Bob Bra? I tell what someone say, the Oba who name you and then a buy room. By why whiteness on any better? It's in a wood teacher, and a walk allow Gushan de free teacher near day. It's a honor, or banana, Berman, and us or banner, and I bet shows who need the hour day, or now what sense no banner, because open and quandia open I am one, or bit more about 5, but other super banner. It's a pemena umuadian, Nanukasaniano, and you are transan on the beach. A gradual process, a casade. It's not as a was about no chimua. A drew baby no, but went me and no canoe, and I went me a move for Guama and I look fearful, or Bema no et me, or don't know what man is to timidate. Mammy, a woman. Mammy, now, only trying to from a friend. But my men of all hammy. It is a man pressure and filming my mail. Now, about my pressure, what I say. Okay, now there's a plantain qua and a guawari and a momono. So ba and now bear my one friend needy, I'm our warrior, and now and our year fear from poor. A warrior, it's me, and now also intimacy. Are you, my patron, your bedgy, a waff from crato, a banner, you try a mobile, you ever sign at Nasi, Nayatuasa, Medasi. Yo, I doom for Munya by Jackson. Keep watching a Doom TV. Yeah, you. You're rocking with the best. You're rocking with GH Finance. This your boy Guru. You're watching a Doom TV. Keep black. Muslim for Guru and pep bad energy. Charlie, keep watching a Doom TV. Yeah, you. Some of them say Ghana. They are no a Doom. Cost more than someone on straight. Many chicken check. Keep watching a Doom TV. So feel like I say yes, sir. Keep watching a Doom TV. Ouch. Yo. My Doom. My word, do check it. It's a Doom TV. Holla back your piece original. Check it. It's the K. Yeah, hello, beautiful people. I am Kira. Good evening to you all. How you doing? I hope good. I want to introduce to you something that I think and I believe that every woman should have in her closet if she wants to look sexy and hotter. And that is our lovely lingeries from Victoria's Secret. It's available in medium size and in small sizes. You'll be seeing more of these pictures, more of the pictures. You shall get a clearer picture of it. Smaller size, we have it in all sizes, medium, big. This is also a very beautiful pajamas. We also have it in different colors, different sizes and all that. And we also have beautiful panties. This is a cotton stretchable panties for any size, be it big, be it small. Anybody at all, this can fit in. And we also have, this one you can buy it in sets and you can buy it one. It is not African made. It is not what you see in your everyday market. This is coming from America. It is coming from abroad. So do well to patronize us. We also have
our love spell perfume is also from Victoria's Secret. It's a love spell for my girls who want to attract the boys who want to keep them coming. It's a love spell perfume, and it stays on your body for 24 hours. Even if you remove your clothes, the scent will still be there. Please shop with us. And it has many scents as well. It's not just the love spell. You also have the Nolly water and many flavors as well. So please do well to shop with us. And if you want any of these products that I've just shown to you, contact the number that you will see on the screen right now, or WhatsApp us on the number you see on the screen right now. And please, thanks to you for your time and everything. Please contact us and do well to shop with us. Hey, let's be best friends. Doom TV. Yeah, you do. Yo, abusiafo ye try ho ayasan ababiom ane yeda aboafo a wo mkra yasene ewo dwumadie so ase yeda masi bebre Renegade Enterprise ene kra yasen wo benya Renegade Enterprise ewo Instagram ane bo Instagram Renegade Enterprise na upe wo mo location so a omo wo Ashalebo School Junction 020-316-2954 020-316-2954 Renegade Enterprise eton enema madi sisi omo ai mi niama na mo pesa mo so ne munufu mu yedru no Renegade Enterprise wo ma wo pesa wo kalada so Renegade Enterprise wo ma obema wo pesa wo niama mu ene wo mpaso ene wimpo ni pedua daso ma wo yere ana wo kenya hu Renegade Enterprise na bo mi din set afiski baby sememra no betis so ama me da se every year's closet and so ewo Instagram omo kra mi mu ema mi me ho aye fefefe ni mitri mi me da se every year's closet 050-333-5651 and 050-333-5651 yeda mwase ayo yasan baby enye na yebekọ se edian pa eni edie ase ho ne yamede na se ho ya odem so awon so tena se ye netie nenne menu aba be kan akasa amaye menu aba wo be kire ye edian pa na wo ti ase se kasa edia empo no edian ni die mi mu die ye kasa dia ye kasa dia edie se be mane oba omo ti omo ho ase na omo di mpaso agro mpaso agro having sex here omo di mpaso agro ai maning tete we yampo me pacha yes answer kasa edie ye se oba ne be ma edi mpaso agro se omo do omo ho na omo ti omo ho ase a edie it's me cause obi me aka say ye rape no yeah see ye rape you no interest would you no enu nye die so what on ho ase na so wo do be ma no ne dia mi jidi se empaso agro be koso mi jidi se empaso agro be koso na obi aka say ebia rape su edi repeat but say nye someone say nye die ya dey mane ka se me edi pra na nye rape kra na obi kwa betimi edi so we ka nye de na oba nso no obi di na wo ma want ya vibrate ya come on what's my say on say o me ka be si ase ni so on say ye rape obi edi no nhye so okay force enye pe okay but e ma wo ahoba miensa ewo mo widie first on no play romance na se be di kan for ansa na ne ho ba ankasa we di kan timi aye yere o okay se o force obi edi ne say ye rape on ti ase na se aye wensiare onye na nso be di kote e na wa force na de kote na ide ahye so pe wo so on pe mo ade na enyame nim dim no de boss ade no e koba miensa kwa na on pe ne se de wo se emu awoti a etimi di love timi ere mama na ni o mama na ni o obi a no in the comment mama na ni o enye edie no meaning sister bi a waware no on peniku ya force ni rape no ene ne die
but yɛne ne da wie no konya bɛrima a ɔpɛ no ɔne ne yɛre ɛte ba no so ɔsafa akyire kɔ no rape no ɔbaa biara ahyase ɛkwan yɛfa so di no the action already can take no saa action ne lead ne kɔ wotin kɔ for ɔbaa bi hɔ na ɔpɛ sɛ ɔne ne da but ɔno bɛ struggle ansa na wate ase ayɛ dɛn ɛyɛ the first boy the odi kan ne ne yɛ dɛn ɛyɛ no ɛna akɔntinu abɛyɛ dɛn abɛsi ne saa na mekyɛ sɛ ɔbaa bi so ɔrape nya de papa a yɛfa so na ɔbaa da but obi wɔ akɔso na brabo ma sɛ wone ne yɛ saa na akɔkɔ so saa ɛma ne dɛn nyɛ dɛn okay, eden no hono mate say wo be ma kra say wo mpe no ana oba wo mpe na enye de but me ma ni bi sutimi ni oba da wo mpe no eno no e ya na mo de na ya mo da na because oba bi o wa wo mpe wa o tu ne nyina ma me meti me ansa wo wi a oba ansa ne de me say o mama ye confused wo ya oba e no ya be meti no oba ma ne be ansa say oba ma wo mpe oba say me say wo ti bia we show baby a sabe wo say na no but utimi eno na ye wo de me be say wo kire me say feeling so ade ye fe ni mystery obi aka ni nchawda na de make can show bia ye hintasem okay ade bi e bere wo be ma ho bia ma na adwene so ti kotie sabi o timi kra o ku timi kra so ko adwuma ba o me bi ba sabi o se wa hyewo fo am baby o ma enye o love no enye o dofo ye den no but wa ko fa ni tua ne ka o ba o ko titimi bere ma o ye den odi no asa wo se enti the first say enti na ya de na sa mo me wa de ne ko di ne kwade e ya mo de tu asa wa conclude say e bo be ni ba ne kra na woni ne da e ya mo fe nya za enti na se e twene bota na ya bata asa wa de bi say wa wuti we mi nya ba otu me yere no me yi no say wo ye me mfe pade me ne be bobra me nya ade e begu ne ho fi enti me sure say me di nunim e wa brabom enti me koya ade bi de keka wa be de e be ba e ko pase be ma ko ti abra ma me ne na me ka no kra cho be ma bia no ko ti biri bia na adwene so ye de eti unless o hwie eti na timi se bodam ni ba bi nyam ba ne hu be ma one ne nyam eti be ma be e kro ne sa bodam ni ba ne nyam ayo me that's it me ni aba won so yo ba encounter nansa ho ne be sa aba encounter nansa se se no wono a kire se wono yo be ma ne de o kasama ni nua me ma bi se wo be oba woni ne da asore ni nko ade etimi ya wode oba de wo de no like oba ma no woni oba ma won pe na aye bibi da ka kire ne yo hu se ne feeling ne boy only bema won pe no only ne have says like you are not going to feel won say that eh de na won program yeah won say that okay it's a situation be etimi ma won bi a won pe no etimi oh like say obi betimi akase ma me no won da na me ma usika say eti wo na what ya no are you a prostitute you are not and then say oba le bema me can say only bema won have sex I no trust say only bema only me can say bema won ba only they have sex I no trust say umpe obi we are prostitute but I we are showing no opa me ko Bible o se ye ko won say obi prani say be obi prani ni kun timi ware to dem na bo mpe no maneka some I no trust you are a prostitute o can say obi situation obi la o do any hu love da me ba cho de ba onim kwa love for to develop the more na nipa no ye wakoma so ade ma nipa no mo ware na no mo mpe omo e na obekom kra be ma na ye mpe no e na on na mo treat oba all say we as ba me kire no say me mpe be ma oba bi on mpe be ma ye da no so kra na no bofu enti no wonim say be da so ma bofu a ade enti na wo ma be ma da so ma bofu ti ye me kan ye me pese me kire na say mani bi so a obi o obi a of doing everything or reasoning ti on obi reasoning and all kind of straight to say your official prostitute we are say and you want to won you won so mo bo ahia wo okay eti wo dem kan okra kire tie fo na ahwefo say e ni bebre na ehwe yo be me da wo so a wonya de no e kire say wey you so ko pa de bi afiri na say wo ko jibibi okay eti na wo de enti no e bia na ono so oba na wo ya san wonye prostitute but situation because of revenge you can get married. What is the best way to answer revenge? Say let it go. Me no having intercourse na interested. Me feeling quite a windy. Me feeling quite a windy. What has more kind? Yes. Me be ka interested be idea. Me ka chese me tune for.
but on can't say be a point man. When you say as all can was say udi no undi no. So what I say? Me can't say kote ko she twe be but ono enye di ma na metina say. But ochina na hwa na okohia be mo bufuro bi. No na na kote ye ne de. Na oye me madamfo. Me madamfo. Na ochina wo no aduane say ama wo kunu ne ka jo say o invite na adamfo bi am na ide. Abefi ho. Amama bi didi. Me be feel na be kai say oba na me kote nya me kote enya ne de. Me de me kote ahye ni twemu da. E na me madamfo pa ne kote ye ne de e no ne ti. E jo hwa enkomo be ne be koso me ne madamfo ne ntem. Okay, me bo mate wase na mo question me pese me bisa ne say me santoma won say kote ye no size no. I think say me nua baba answer question. Nice one. Kote ye no sizes no. Size no, it's me ma eya wo there and I say size no doesn't matter. Oh, that is mean sex no, kote size nyam ehun hia. I think we ba chọchire mma ya. Ehun hia because say would you obey you na be ma ne so. Okay, then o pese o be ma nya o. Say ya ka de rura ya yi ni mu akasa o. Me kan say be ma ebe ma oba ho aba. It depend on niema bi obeye. Okay. Kotie de say me kan say ne kese ana ne keto be ma bi wo okuta kotiketwa. Nemo o na say no wo try o be ma ye na. Yes. Etimi ma no ho ye den. Ebe sa obi wa pese wo be ma no story no so no obi wa pese wo be ma no. Oh, obi wa pese wo be ma no. Me kan say you kotiketwa en che ma oba ne ho ba. Ona o kan. Kote de anya. Tabi say obi o be ka say opekotikese. O ka ko shia kotikese so kotikese no. E ma o. Si asema kan o kote to ntimi ni twema oba na ho ma. Ma me ka say di hwe e ma oba ho mra. Hwe e ma akura mo twe ni inside ko nya ho na ho ba wo. Ah. E no be. O ta fro oba twem nya boni o. E na nya me ka say wonti on Bible. Ta fri twemeye because a tray 5 times cleaner more than mouth. Yeah. It is a unya oba na odi ne ho ni ma na ye wo yere no na. Adenti na wo ma na ninji wo mpem abra obeko baby. Tafri ni twenim wo ya fa kote ni bu no so ne so. Oba bu atimi tafri ni twem keke ne kondo kra so bi kote. Na o ya sure Musa me bo mo ya sure say tafri no kwan so tini mo ba ho ba. 100%. Oh, okay, but because meaning so baby wo ha ne de ye wo bia ne de fele you me maka wo ha so ne kwati mo bu ha wo be ma bia no be ma bia no wa ne feelings e hye ne no fo ano e hye ne baby de hian say ye kwati ne be. I'm sorry. And now sister wa out say my papa be 16 years na won pay me na wati ase a me ne wo free ha ye ku fi nya me kwati abre dada e na mema bi timi di 30 seconds enye so onyare problem be any no by power pair wo che ni imagination wo ni trim wadi what the mention say wadi ni wadi trim enti na ma de unya oba open wo wi ase a ma ne nso open o ta fro oba atwe na nye boni na sabi ye ma no ye make say ye time for ya be ya no ya ne ya temi de bi enti no onu nya problem kakra bia Jimmy for me matter fi twem be ma what say then na mama be enyi wo makoma enti na mama ni bi nyo mo e bi so ni mo tafre na kasa no e bi ni mo tafre o ka me chaba da me de obi aka me chaba da sefo ani ma dia bo so me so ene me ye me so me chamadin because me nua be ma say keba no tafre na obi timika obi timi ko di be kuni me ko na wo da be imagine me pacho I get no cry to meet asama me be obi e obi o ka say kotiketwa oba be ka say kotiketwa se ma be da wo kwatisa na wa ka me nan mi mu abo ma sese egu konwa me da hu se kotie ni so se me any mo say obedi oba yes me ka che no me di trepen e was set and can set I the Champions League so no me ka che ni kotiketwa kotikesen enyere nyame ni omo obi abi na okohwem sisi e man se mepe hone ho anase de yeso enti ya no mo yin ketwa na yede afrim na tilapia na prekoto na ewe a de eketwa ne de to be ni afa kese enti se pa kese fo na o se obi abe kese e ketwa na o nya de mama de boring great and I don't know how to be mama
kwatike 12 okra nse obi e kwatike ana kwatike ketu atimi yi ana me kase kwatike 20 min bo adwuma o tabi kwatike to unim din ko ade e bebo adwuma ana me che kwatike unim din ko ade a e bebo adwuma yes unim din ko ade e bebo adwuma ame kwatike me kwatike etwede me wi twefura de bia no okay se ya tre niema ai makote e tre se de anase de kase no na nya no na ma no ye da na ne kitwa na ma ne enti se no twanso ye kase tweda saa se tre no me pa twon so kire mu ma me ye kase tweda e twa no dia na ma because kote bia kote na setimi ma obi ba bisa etwe aha etwe answer efe eye no kore a obi an kan chiro bia na na me ka chiro okay masim bia me ka chiro bia me kan chiro bi da Nana Edum TV, we are blessed and Ebin TV da yeni etwa eso ene yeni etwa eso okay ade edidi twa hygienic okay akono ene ade a ehwam na oba no the splashes papa gugu ne ho na wa neat ne ho oba bi wo how do ti kona se on ti show that is a twene e kama sa twene wodi a yeni se eso anase enye search you because of them want to send bia ide na styles bi oba no de be ma wo no ewie pay eno na me hu se udi etwe na enye se yesi twene so ena ne twenye de ede na enye de na wo ofe ye obi on anim nya fe eso de kwa awale pa ti musa say de no kwa ya no de kwa ye na de ya ahunidie nti e ma no de he oba bi o ha no ti bi gwa ware so eno ko ne gwa ware oba on say ma no mo ton adwene no on this kind of session say wo mo panty no mo fa mu nyare be ma ne ba o metete adwene center wo ma wo enti wo yo oba na okura wo say ma kura me ho asie me yo oba me ti me hu ne a be ma bi antimi ma on chen nko me ka no kura so a che me ma yenye papa enti nipa yenye papa no pese okura no a wo say o chiri shi cage ma die nya ne de ne krokro no die mu odi wa chiche ho ke kan sem papa gu na so baby I love you baby I miss you I can't stop loving you you are my heart baby fuck me I like what you are doing not to say the horror so to me what do mean you style promise raw jeje ho mame o se oba de we ba bi ehwama na kire se wotwe ede enye so anaye na emom so me mu nche kona ko ho renegade enterprise na oma oniema sisi ho no ma obi efa enche ane me ba to ento aso sister okay it is the same no watch say ahunidie no correct ana ma eche papa ana can I say ya wo ba na so wo be unso be bi wo wa ultimate show team say no be ma we because me lose yes and no matter how neat I am no matter what I would do me person me lose no unso be bi won so asa na ma nyina fa o misa onimza be ma bi wo ha u be ma no u be bie mama na di sen na ni nso eno de eno nso wo ho no by the fact say udi uhuni no sometimes eno ye more reasonable sir so even our egu kra na say ye ko cancel la na say bibi ni ye hihye man ye bisa say die ntina ebia our egu ne bae o ka say unne ohuni a enim gwa say nti oba de cancel sanu na egu o ma ware no sa wo ho se papa na oje aware no wono na je won samunsa yeah won na je meme samunsa se mo problem be wosam de ko de kwa no no de ko no de yesi won me yi nipa nkwaje wodi ma fam nko heaven won fam awale ho because sofo ne mo wa o problem e won aware it say be ko oba na ni mu ase a asofofo asofo maame asofo a problem o wi ase nyina wa asore ad na fa nkoto maame ni maame no won ne de anka twede twetwe ne ba bi pen won ni nim style e kroba enti baba betra ne nchen ya de ni say yeni say ne baba yeni say e na mode mado so nyina kogu asore de e na akofa problem ayi problem na chese oba nkasa no kakra me so meka afa ahunidie ne say enka kan ya yesusu say no won say sometimes you sweat ya no for na say esusu
Brazil no go to people Brazil ba ko be 2 months no see 1 week crowd 1 week en fifre one senti one road na wo Brazil somewhere to wo mia me tie program me o say oba okro odun so chana no me ntia se fa wo sebre oba ni kwan se o de nsuo kwa bobogu ho ba te mo no won say obu a tsa kesefo omo to kwan eya no mo to kwan no enema particles ni bi kika ho bebre to bi wo wa edware ankasa na se ebi ni ma edware sa na mimi hu no efifre anyama nko emema so sa wa enti sa ye to kwan na ankasa na se yetimi edi honi e na onyo ma nko be ma so ne me na onye ni ta me kiss quite kiss wa se we yi mi ti fe sheme we cut me ti fa sheme nu wa cut de me pa chere no enti neatness no I think that it goes for all of us but do na aye ma because here na ye ho kwan no esisi a edoso a efama enko enti no sesia no medamase ye betwa ye ho biom na yaba yo Adum for Munya Baya Jackson. Keep watching Adum TV. Yeah. You're rocking with the best. You're rocking with GH Finance. This your boy Guru. You're watching Adum TV. Keep black. Musum Guru and Pep Bad Energy. Charlie, keep watching Adum TV. Yeah. No, some of them say Ghana. They no only Adum. Cost more than someone on straight. Many check. Keep watching Adum TV. Sophie, I can say yes, sir. Keep watching Adum TV. Ouch. My word, do check it is Adum TV. Halleback your piece original. Check it is the K. Yeah, you Adum TV. Yeah, you do. Yo, abusia for ya mama kwaba edeba Adum TV subium. Ya da mase samwanya bre achen amaya kwaba. Sabre ye ba baby so. Misra baby so. Obet me drop a comment ama me. Mary dia ma na mabudi be shout out. What you say? And Misra wo ye bisa. Hwan pa say ya ware mu say ya mpratwe mu. Obema ne oba. Hwan pa na ntiri mu eden. Hwan pa na ye wudi ni sabe hwan no ye bonia ye ana hwan kra na ma ware ana mpratwe ne egu sa question we me patcho mon drop comments ma me wate ye komi nua baaso obedi kan kasa atle aware emu no oba trimode sine bema se bema kasa obedi oba kasa obedi uboni enam de bema ne be yes cause oba ne be no awaduane on ne besi woniema bibi oba ne na eye inti obekun kra na oba to oba tiri mo den sine be nti oba ne begu aware oba ngu aware nti den na question ne say mo omo mielu no hwan na nitiri mo ade mpo mpnatwe mu no hwan na tie hurts na nyonko I think staff na me person who hurts when we are in a marriage or relationship who hurts the other me ka say han nyonko oba amo mielu no hwan na timi ma problems ba pa bema I want to person no bema me I want to hear me no teacher mu ma me oba to wo so kra obehye me no to care now ko sure about you ma ni be di wo no na oba oni oba tia nti ase ka ho so won ti oba na se a wo de wo mpe na ka chen so wo mpe no anenko na wo ti oba ase a I don't think say ntokwa be pass wo ti oba ase a so te mema na ha mema ha dream pa to mo de na ye ha ma na den pot no mo de ha and be ti me ba say obi be ti me atena say fa ho mame a okay na me kwa abonti a na aye den eye bibi den tin so na ntse oba de na ho be ma ne wo den na be ma wo fa ho ma wo seven na wa me fa me ho ma yes nta wo pena twem enye mpra wa riem I say at some point no lose lava. Yes. If you can like kon in chen cry enye okasa contradict on that. Why were you time why you 14 years? Den ne be ma ne ba wa. So there be. Obi so e bia na ware ni mo no timi unsa utimi yi obi ade na ye dey. Be ye we ya. Obi ye wade ama na ye we ya. No kan ya wakono bi. The difference between love and lust. Me chance na na twa kora mete na ho. Na sama ko show bi tu keke na me ba me yira cho.
Eti na zo mu de o kan yi o de on kasa nti mema trimu ete mema trimu odin mema trimu odin pa den o ye den yo se bema me kan obanye o se me sha se me se obanye ba o so mo mienu mema ne bema na nye bema ne gu aware o kasa obanye a ensem no kan ni nyina so obia o se bema na oba wa na enye e na ono ne pe o peke de me peke se bema nye okay bema nye eno ho na me pe tie no bema nye o ka bia na se o ka bia fa so me de bema nye me de omo mienu mema nye ma bebre a me ho ti mema nye yeah experiences you can give him love over the bia me kasa no mema nye bema nye ube oni obi wo sebe edrume bi obi kraba ma brabo mu a onim se ohun me na ka be 5 months ma wari nso wanka me bra na me san ye investigations because of near maybe I no ye de tete me and san na me hu am godam ya what you say enya no kwa o enya me de me be ya so le bi so to ni e wo aware mu na ma me kofa oba de ni be o se be ma no ba ona enya papa na wo be kire udisem udisem no se wo ka wo so de ka na me be mo ametimi ayi tie first question automatic or say why na the team mo sumu aware mu and am ka so ba o ka se one and three mo okay o ka se me si oba ba jona I host na go bo tin comment dey o ka na se o bu sai sesen me say be ma ne oba o mienu no one and three mo eden ya na one otimi egu aware into no one can say ni yetu enti wow one question to train me can you omo mienu one e wicked that's it as in whether marriage or relationship then is a woman okay also what can say me no and I maybe chere no say o ka say wi ala mo be nti oba ne be ma no hwan na branding ti ya be bobo no tew na yetimi e de asori so enne nti no oba ne be ma no still me die ni trimu edi because I say obia on the bad side no bia on the good side oba bi do oba bi go school owie ye no ja na okoma oba bi so di sika mpom oba ma se fetu kwan na bra na be hwefie okoye na ko arifo for nti I think say ya bra ba ye wo mu ya kasa na agenya me there be e odonenti ase ko fefe ni fa woni se ne bobo a ye ko half time a is a back and because in Sana Braboti, Obin Casa, we children. Nipa, you will be as a dynamic, yes, a sense. And one moment, it's in America, Jimmy Yabase, and my name can say, my money. You mean United TV as your papa. It's in a Sanke Castle be a boninia, and I care, we Christian. We Christian. And as I cage now, they are Casadia. Now, bear might be the Adam to the baby, and all ye, or one and the Yeribidi Eve Bible Cajanese. Menye dua baby ede ba osuji bi na ede edi patro adam ne kofa if ni ba na se oba ne kofa aduaba ne ba asana me busa o menka menfan asana me busa ona kofa oba enti ye hwe obi okoto obi sinti dua fe se wona to obi sinti oba na so asem ne o patro se ma ti menka se ma anye oba bia bo be ma ho ka o school ahwe na ma na university but no ka kire sa be ma kro ne se oba kro se nyene class ere meaning play be a friend of that talent wa wo ma mensa ne nyene ba ne ref se na wo hwekoko ref bi hwe no e wo dogumo e wo akote alai man call anane 1990 walk up oba no jal ba no e ko ware de won ne ba no ko to all star life no etina me kire se ade ne ebotuntuma e bokoko e se de obedua bi abede obetwa it is open so bi your papa wo wiase a sa na wo so ko papa ye de e no bi aware ye ntiase bone e perception enti de ori abehye otiri no e na ekọ akodi wo mi nya ba otie no owo adeboni woni mu me so ametie me wa adeboni ye den e wo se mesim pi wo makomo me se me ne betena se abobra no ye ko treat de e boni ni mfiri mu no so treat boni na ye den e wo mi mfiri mu se free mu a ye be ya papa fo ye wo nkola it me training nkola no e ma no be ye ni papa enti o ka se be ma no oba wona ye wiki da ye mi nu nya ye wiki because of baby cause of be ma bi sika da ye betiri Saso na be me so 60 or do stores be 5 or kwa kopi bia ye age na say ni adwene papa bi ye den e we tirim ba wo share de wo adwene papa
who insu a obeton bia no so your bana te kwa na oton me kwa one ba be hye me ko na ma eno ne kire ne se e yodo na ene no ye time no oye de obedience ye ni sumti no ye musa love ni bi Romeo and Juliet love ye hye bi Titanic even maybe do before complain love any home so just for the way I remember so I'm running to topic we have as yet to me because any more won't be brave and I'm running to know you're the best see her. I hope that at least we learned something. Yes, Yanyama Bebre, and drop your comments. Comment section, mommy. Facebook, Doom TV. YouTube, Doom TV. Instagram, Doom TV. Me that's when ya bre that's ne ye beba abeshia mu biom ne momu no ya de aseda kese ema otwedi ampon se ode ya bedu sa bre ne san eda yaboafo a wo so ya tene Renegade Enterprise Renegade Enterprise eton ema ho niama aninku enne chese bibia oba ne be ma wo pesa mo de enhance mo sexual life kona ko hu Renegade Enterprise omo number no ena etwem ewo sini no enimo no yeah and Free Years Closet and a sponsor me fe Free Years Closet ewo Instagram and Pomidinta Frisky baby na one better swam afe yeda ase mo ba ya menu abema ni mi aba fe o mama haya de betra biom da sene yeda mo se se munya bre ene edi djumadi ye be hia biom bye bye. Doom TV. Yeah, you do.